zanima me za nekoliko godina hoćemo li gledati Splitsku rivu, a na što ciljam na globalno zatopljenje, odnosno zahlađenje. Evo, molim vas malo o tome. Izvrsno pitanje na koje znanost može dati odgovor, ali ne sasvim precizan. Gledajte, prije 20.000 godina Splitske rive nije bilo, jer je razina Jadranskog mora bila 140 metara niža nego sada. Pa gdje je onda bila Splitska riva? 140 metara niža. Jer je tada vladalo veliko ledeno doba, gdje je čitava sjeverna, srednja Evropa bila pod vječnim ledom, i Austrija, i Švicarska, Mađarska, Kotar, Samogorski Kotar i Lika. Sjevernog Jadrana nije bilo, to je bilo kopno. U to vrijeme, dakle, vladalo je veliko ledeno doba. I onda nam je prije 11.000 godina nastupilo globalno zagrijavanje. Temperatura je naglo rasla i porasla za 140 metara u relativno kratkom vremenu. Vidite koliko se onda dignula Splitska riva, onda je Split dobio svoj dio. Šta će se događati u budućnosti? Gledajte, u nekim razdobljima ledenjaci se tope, more se malo diže. Zadnji put, ali ne toliko kao u ovom velikom ledenom dobu prije 20.000 godina. U 10. 11. stoljeću nastupilo je globalno zagrijavanje. Topili su se ledenjaci u Arktiku, topili su se ledenjaci na Grenlandu, Vikinzi su se naselili na Grenlandu, uzgajali krave, svinje, bavili se poljoprivredom, uzgajali žitarice, povrće. 2 stoljeća je vladalo globalno zagrijavanje. A onda je nastupilo zahlađenje, ledenjaci se vratili na Grenland, ledenjaci prekrili farme Vikinga i njihove staje i kosture njihovih krava i svinja. Nastalo je takozvano malo iz tog srednjevjekovnog globalnog zagrijavanja, nastalo je srednjevjekovno malo ledeno doba. Najgore je bilo to ledeno doba na prijelazu između 16. i 17. stoljeća, kada je sjeverni Jadran bio prekriven zimi debelim slojem leda, iz Senja u Veneciju se putovalo ledom na saonicama. U srpnju je u Zagrebu Sava bila zamrznuta, u kolovozu je u kontinentalnoj Hrvatskoj padao snijeg, poljoprivreda je bila uništena, u Europi je nastala velika glad, nastali su ratovi za hranu, veliki dio stanovništva je stradao. Evo vam samo nekoliko primjera. Klima je vrlo ovako kirovita, dakle veliko ledeno doba, veliko globalno zagrijavanje, pa malo ledena doba, mala globalna zagrijavanja. U zadnjih 1.000.000 godina bilo je 10 velikih ledenih doba i 10 velikih globalnih zagrijavanja. A na stotine malih ledenih doba